Eleti pasiga Ngibingelele bazalwane egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ubuholi bonke ngokuhlukahlukana kwezihlalo zakhona. Ngibingelele ibandla lonke, ngibingelele isichaba sonke, South Africa yonke. Ngiyabingelela egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele the Master, ngibingelele the Trinity of God, ngibingelele uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana nomoya oyingcwele. Ngithanda nje ukudlula kancane endabeni yomoya oyingcwele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi si receive umoya oyingcwele. Uma ubuka ufunda the Act chapter 1, uJesu ahlele nabafundi bakhe, lithizwi uma ikhuluma nabafundi bakhe, the 12 disciples yakhe, uthi mabalinde bahlale eJerusalem until they receive the gift from the Father. So lokho kusitshela ukuthi kubaluleke kangakanani ukureceive umoya oyingcwele azofika empilweni zethu adlale the role yakamduduzi noma adlale the role yakamthokozisi, the comforter. So now ngibuka umoya oyingcwele uma sibuka usuku lePentecost. So now uma sikhuluma ngesuku lePentecost, the Bible says ukuthi isuku lePentecost, whereby the Christian festival beba celebrate babungaza the coming of the Holy Spirit. So lokho kusho ukuthi kuqhakatheke khulu to receive the Holy Spirit. There is why uthe uMahlangu makakhuluma ngeleli lamalanga wathi without the Holy Spirit amandla wekho, without the Holy Spirit is going to be difficult to do anything in the kingdom of God. So you need the Holy Spirit azofika empilweni yakho adlale the role of the comforter. Ngamanye amezwi uthi makafika umoya oyingcwele empilweni yakho kuba nezinto ezi-unlockekayo ebeyilokhekile umoya oyingcwele makadilika. Ngiyabuka ngosuku lePentecost whereby the Christian festival beba celebrate the coming of the Holy Spirit. Lithiza umoya oyingcwele mawehla ungena ngaphakathi waqwalisa indlu yonke bebahlele kiyo in such a way yokuthi everyone was filled with the Holy Spirit. Lithizwi bathoma ukukhuluma ngelimi ezihlukene because of the Holy Spirit. So it's very very crucial ukuthi uinvite umoya oyingcwele empilweni yakho because uzothoma ukwenza izinto abantu bebaqabanga ukuthi angeke ukhona ukuzenza. Ngibuka mawufunda the Act chapter 16, lithizwi Paul and Silas baphakathi neprison but now baworship uNkulunkulu phakathi kobusuku. Kwehla umoya oyingcwele, mawukwehla umoya oyingcwele wangena ngaphakathi endlini wagcwalisa itilongo lonke in such a way ukuthi everyone bekaphakathi was filled with the Holy Spirit. So kwenzakala into eyenzakala ku Act chapter 2, umoya oyingcwele mawehla ugcwalisa indlu yonke in such a way ukuthi everyone was filled with the Holy Spirit. So now when the Holy Spirit comes upon your life kunezinto ezifike zivulakale empilweni yakho. So there is why sibona Paul lithizwi kwavuleka iqapha, kwavuleka the bars bebafaswe ngazo in such a way yokuthi even the security belibagadile was filled also with the Holy Spirit. So kubalekile to receive noma uamkele umoya oyingcwele uinvite empilweni yakho as a comforter because yona into Jesu wasithembisa yona ukuthi uma khuphuka after 40 days kunomuntu ozohlo umoya oyingcwele azofika adlale irole yakamduduzi empilweni zethu so that sikhona ukwenza izinto. But ngimthanda mawufunda uAct chapter 1 verse 8 athi Paul makabhala athi uma samkela umoya oyingcwele so kwamkeliswa namandla. So when the Holy Spirit comes upon your life automatically lithizwi siyonikezwa namandla. So ngaphandle komoya oyingcwele lithizwi amandla awekho. So you
you need the Holy Spirit azofika empilweni yakho adlale the role of the comforter. There is why sithengelinye lamalanga without the Holy Spirit it's difficult to do anything in the kingdom of God. So you need the Holy Spirit. Singakangeni nje bengisafuna sindlule lapho umoya engcwele ukuthi umoya engcwele ubaleke kangakanani empilweni zethu. Ingako ikosana le mayikhuphuka yashiyana umoya engcwele ozofika adlale the role of the comforter, the role yakamthokozisi yakamduduza empilweni zethu. So sizokhona ukuthi sikhambe ngendlela erehe. So bazalwane, without any waste of time ngifuna nje sibuke amezwi kaMatthew. Masibheka uMatthew chapter 4 sibheke uverse 1 no verse 4 lapho uJesu elingwa khona uSathane, noma la uJesu ebeka senzilweni khona for 40 days and 40 nights. So bazalwane ngizofunda nje without any waste of time Matthew chapter 4 uverse 1 until verse 4 ofundeka ngalendlela le. So ihloko sithi ukulingwa kwakaJesu. Verse number 1, yeke umoya wadonsela uJesu ehalawumbeni bona ayolingwa nguSathane. 2, ngemva kobana azile ukudla amalanga ama40 nobusuku bakhona walamba. 3, yeke umlingi weza kuye wathi, nangabe uyindodana kaZimu tshela amatshe la bona aphenduke isinkwa. 4, kodwana uJesu waphendula wathi, kulotshiwe kwathiwa umuntu akaphili ngesinkwa kwaphela kodwana ngelinye nelinye ilizwi eliphuma emlonyeni kaZimu. So now bazalwane ngifuna sibheke lencwadi le, kuvukile nje kimi namhlanje ukuthi sibheke lamazwi lawa akaJesu whereby uJesu bekabhekane nesitha. Siyobe sesayiconverta sibuka umuntu nesitha ukuthi kwenzakalani umuntu makabhekane nesitha. But so now the Bible says uJesu bekasenzilweni for 40 days and 40 nights. So now we need to understand ukuthi why specific 40 days. Uma sibuyela ngemuva kancane bazalwane ukusho ukuthi today sizobuka the New Testament sibuke and the Old Testament. So wahlanganisa womabili. So now why specific 40 days and 40 nights asenzilweni. So now mang understand that the 40 days and 40 nights mangibuka ngibuka uDeuteronomy ngibuka Exodus, the Bible says every time uMoses makaba nengcinamba hlangabezana nazo endleleni lithizi bekakhuphuka aye mountain of Sinai whereby bekayokhuleka athandaze afaste for 40 days and 40 nights. So now the Bible says uMoses makazo prepare yena self to receive the 10 commandments. Lithizi wakhuleka wafasta whereby he was preparing himself to receive the 10 commandments ukuze ayinikele uIsrael. So every time uMoses yonke into yakhe bekayenza bekafasta akhuleka for 40 days and 40 nights. So now mangibuka ngiyabuka ukuthi why specific uJesu afastile for 40 days. Okusho ukuthi that 40 days ayithomanga ngoJesu kuphela, but now sithatha sibisela to the Old Testament whereby ithome ngoMoses bafasta for 40 days. Mangibuka why 40 days specific. The Bible says 40 days it's a maximum amount of time umuntu angakhona ukuphila without any food provided for 40 days and 40 nights. Ngamanye amezwi umzimba womuntu ungakhona ukuphila for 40 days and 40 nights angagomi litho begodu angaseli litho for 40 days and 40 nights. So there is why uJesu bekafastile for 40 days and 40 nights and akusinte ethome ngaye kodwa naye uyibuka kubokhokho bakhe nabomkhulu bakhe boMoses whereby bebafastile for 40 days and 40 nights every time mabazokhuluma noNkulunkulu wakhe. So now asibhekeni uverse number 1. Uverse number 1 lithi izwi uJesu makaphuma enzilweni for 40 days and 40 nights. Makaphuma enzilweni, hey, isimanga ke le ndaba uyilalele. Makaphuma enzilweni for 40 days and 40 nights. Lithizi uSathane wasuka wavela. Ngamanye amezwi uSathane bekakhona but now bekangakhona ukumthinta because bekasenzilweni, because uNkulunkulu bekamzungezile. So now akakhonanga uSathane ukufinyelela kuJesu physically because uJesu bekaku presence kaNkulunkulu kulo 40 days and 40 nights. So there is why lithizi uSathane uJesu
uJesu makaphuma enzilweni for 40 days and 40 nights isitha savela. Ngamanye amezwi isitha besikhona sibhekile but singakwazi ukumthinta because bekasemngcweleni kaNkulunkulu. Ngizothi namhlanje uzungeziwe because uhamba noNkulunkulu, but the moment you shift your presence kuNkulunkulu lithizwe isitha siyavela. Ngibona uJesu makasenzilweni for 40 days and 40 nights but kunesimanga esenzakalayo lithizwe makaphuma. The moment aphuma enzilweni lithizwe isitha siyasuka siyeza siyavela. Ngamanye amezwi uSathane uyasuka uyeza uyavela, kusho ukuthi bekahlezi agadile. Ngamanye amezwi every time la samba khona samba nezitha zethu, but the moment you shift your presence kuNkulunkulu isitha siyavela. But uma uhlele noNkulunkulu uzungeziwe hlobo sami, ngoba uhamba nekutana, ukhamba nekakaramba, ukhamba nozimo. But the moment you shift kuNkulunkulu isitha siyahlasela. The moment you shift kancane unyawo lakho isitha siyavela. Lithizwe isitha masesivelile lithizwe walidwa uNkulunkulu noma uJesu walidele ehlane. Lithizwe uSathane makamlida amlidele ehlane yila kathoma khona ukumtempta. The Bible lithi uJesu wathemtwa uSathane but akakhonanga ukumtempta khatha senzilweni. But uthe makaphuma enzileni uSathane wavela wabonakala sekamdonsa amlidele ehlane. Let's find out ukuthi umtempta kanjani. Uma ufunda unumber 2, asifundeni unumber 2. Ngemva kobana azile ukudla amalanga amachumi amane nobusuku bakhona walamba, yeke umlingi weza kuye wathi, nangabe uyindodana kaZimu chita amatshe la bona aphenduke isinkwa. So now uSathane makalinga uJesu uthi wena, because lithizwe uJesu makaphuma enzilweni walamba but ikhatha sesenzilweni azange lambe. There is why ngithe mina ekuthomeni 40 days and 40 nights, it's a maximum amount of time umuntu ophilayo angakhona ukuphila without any food provided or without anything ukuthi ayisele or ayigome. So now uJesu makaphuma enzilweni lithizwe sitha siyavela siyamlida simlidele ehlane. Masimlidele ehlane sithizwe uSathane usebenzisa the opportunity yokuthi inyama yakaJesu ifuna kwayo. Lithizwe uSathane makamlida uthi, ngoba wena uyindodana kaNkulunkulu kuqula lamatshe lawa uwenze isinkwa. There is why bekulula noma beku easy for uSathane ukuthi asho lamazwi lawa, because inyama yakaJesu ifuna kwayo. You must understand something ngenyama. Zintathu izinto ezenzeke enyameni yomuntu ophilayo. Number 1, inyama yomuntu iyayifila ipain. Number 2, inyama yomuntu iyakhathala. Number 3, inyama yomuntu iyalamba. So now uJesu ulambile, and uma inyama ilambile ifuna kwayo. There is why uSathane bekulula ukuthi aberegise lamezwi lawa athi kuqula lamatshe lawa uwenze isinkwa, because inyama yakaJesu ifuna kwayo. So now every time abantu bazokuza basebenzisa inyama yakho because inyama yakho ifuna kwayo. There is why sibona abantu bakhambe babhambalala azi umuntu akhamba dayisa ngedini lakhe because inyama yakhe ifuna kwayo. Iyahlupha ke indaba yenyama because abantu they use the advantage yomzimba womuntu oFilipine, womzimba womuntu okhathalayo, yomzimba womuntu olambayo. So there is why uSathane sebenzisa the opportunity to say wena kuqula lamatshe lawa uwenze isinkwa because wena uthi uyindodana kaNkulunkulu. So iqatha no number 3 masibuka the Old Testament. Ngithanda uJesu makamphendula mawufunda uverse 4 athi kulotshiwe it is written ukuthi umuntu akayophila ngesinkwa sodwani kepha uyophila ngamezwi aphuma emlonyeni wakhe. So now lamezwi lawa uJesu makawakhuluma la ku Matthew chapter 4 verse 4 uwaqathanisa namezwi ahlola uMoses. Mawufunda uDeuteronomy chapter 8 verse 3 uMoses makakhuluma nesitshaba sakwaIsrayeli, uIsrayeli makayithola sehlane aswele ukudla aswele into azoyidla. Lithuza uJesu wabehlisela uNkulunkulu, wabehlisela the manna, wabehlisela the supernatural food, wabehlisela the bread of
heaven. Why uNkulunkulu abehlisele the supernatural food? The Bible says uNkulunkulu bekafundisa uIsrael ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngamezwi aphuma emlonyeni wakhe. Iwona ayophilisa umuntu, iwona ayosuthisa umuntu. Yingakho uJesu makakhuluma lamezwi lawa uyamquotela, makamquotela umquotela from the scripture esabhalwa uMoses. Mawufunda uDeuteronomy chapter 8 ufunde uverse 3 athi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa ni, kepha ngamezwi aphuma emlonyeni kaJesu kaNkulunkulu, iwona ayophulisa umuntu. Lithizwe makusesenjalo uSathana akapheli amandla, ngoba samba nabantu angeke baphela amandla until bakudefeata noma bakubona uwile, bayoloku bagadlile njalo. But uma ukupresence kaNkulunkulu lithizwe akusilula ukuthi abantu badefeate, but the moment ushifta kancane lithizwe isitha siyagadla, ngoba isitha sihlezi sigadile. But the moment ushifta your presence kuNkulunkulu isitha siyavela. Siyasibona kuJesu makaphuma enzilweni isitha siyavela. So now lithizwe uSathane akaphelanga amandla. That was the first temptation owamtempta ngayo. Basehlane lokamlinga nje uyabuya uyamlinga for the second time. Sizoyijumpa the second time siye makamlinga kwesithathu. Lithizwe ngoba uyabona ukuthi ngathi akalingeke, uyamlinga for the second time, and for the third time lithizwe wamthatha wakhuphuka naye. That was the third time uJesu alingwa uSathane. Lithizwe wakhuphuka naye to the highest point of a mountain, wakhuphuka naye wema naye entabeni. Mawufunda the Matthew chapter 4 ufunda from verse 8 until verse 11. Lithizwe wakhuphuka naye uSathane sekamthemtha kokugcina waya naye phezu kwentaba. Lithi makafika lapho the Bible says uSathane wathi uma nje ungakungikhothamele ukhuleke kimi, konke lokhu kuyobuzwa kuwe, konke lobu buhle bomhlaba ngokwakho, bonke abantu laba abakho. Lithizwe uJesu wamphendula futhi wathi it is written, kulotshiwe ukuthi asikwazi ukulotsha abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. So now futhi uyamquotela from the word abhala uMoses. Mawufunda uDeuteronomy chapter 6 verse 13 athi asikwazi ukulotsha abanye onkulunkulu. uMoses makakhuluma nesitshaba sawaIsrayeli athi dene silotshe uNkulunkulu oyedwa. So uJesu na makakhuluma nesitha sakhe uSathane uthi angikwazi ukukhuleka wena bese ngikhuleka omunye uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu engimlotshayo akayifuni lento leye, kodwa dele ngikhuleka uNkulunkulu oyedwa ukuze izinto zami zikhambe kuhle. Lithizwe uSathane wabonakala sekaphele endaweni because akakhonanga ukuthi uJesu amdefeate. You know, every time uma ushifta ku presence kaNkulunkulu abantu bazofika empilweni yakho bakuthemthe, abantu bazofika empilweni yakho bakhuluma izilimo, abantu bazofika empilweni yakho nezinto ezinhle zomhlaba, basebenzise the advantage omzimba wakho ukuthi umzimba wakho ulambile, umzimba wakho ufuna kwayo, umzimba wakho ukhathele. So people they will use that advantage phezu kwempilo zakho. So now ngifuna nje sibuyele kule ncwadi lena and make sure ukuthi sihlala ku presence kaNkulunkulu. You know, uma sistika ku presence kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyosibiyela, uNkulunkulu uyosisingatha, uNkulunkulu uyosinika namandla ukuthi sibhekane nanoma ngabe yini. That is why masifunda the 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 8. Ngibuka uPaul makakhuluma noTimothy noma aluleka uTimothy, noma uPaul encourage uTimothy athi Timothy lamazwi lawa uPaul awakhuluma kuTimothy uthi Timothy thina we were not given the spirit of fear, but we were given the spirit of power, love and control. Ngamanye amazwi lamazwi lawa uPaul uwathatha amazwini mawubuka the Acts chapter 1 verse 8 ekuthomeni mangitsho ngithi mina uNkulunkulu uthe uma samukela umoya engcwele automatically sokwamkeliswa namandla. So when the Holy Spirit comes upon your life, so we need
ukuthi sihlale ku presence kaNkuluNkulu ukuze uNkulunkulu ahambe nathi. But the moment you shift your presence kuNkulunkulu, the Bible says isitha siyavela ngoba isitha sihlezi sigadile ukuthi ushifte nje ebukhoneni kwaNkulunkulu, ukuthi ushifte nje ku presence kaNkulunkulu. Ngibika mawufunda the second amakhosi besibili, ngibuka umfazi waseShunami. The Bible says lo mfazi lona walahlekelwa indodana yakhe noma wahlongakelwa indodana yakhe, kodwa kunesimanga asenzayo umfazi waseShunami. Lithizwi seyishonile indodana yakhe, lithizwi wagijimela kumprofeti uElisha. Lithizwi makafika kuElisha, ngibona makagibela lembongolo bekahamba ngayo. Lithizwi uElisha makambona seza lekude, wathumela uGehazi wathi makayobuza ukuthi kahle ngabe konke kuhamba kahle na. Lithizwi kunesimanga esenzakalayo because lo mfazi lona makaphendula uGehazi, lithizwi makambuza uGehazi ukuthi ngabe konke kuhamba kahle na. Uthi umfazi waseShunami, yebo konke kuhamba kahle, but ukhuluma lamezwi lawa, ukhuluma isidumbu sendodana yakhe silele endlini because ukwi presence kaNkulunkulu. Even indoda yakhe bengazi ukuthi indodana yakhe ilele phezu kombhedi ishonile, but because bekahamba noNkulunkulu and ithemba lakhe belikuNkulunkulu, so there is why wena ipresence yakho kuNkulunkulu ayikhona akwazi ukuthi sitha sikuhlasele bazalwane, akwazi. So asibuyeleni sibheke lencwadi lena uyifunde nje, Matthew chapter 4 ifunde from verse 1 until verse number 17. Understand kahle ukuthi uNkulunkulu nesitha kwenzakalani, uJesu nesitha kwenzakalani. So ngicela nje ukuthi abazalwane bahlale ku presence kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, so that isitha singakhona ukubahlasela. Sengizovala amehlo sikhuleke nebandla lonke. Baba wethu, egameni lakhe linamandla, egameni lakhe eliphilayo, khulumile izwi lakho phezu kwabantwana bakho, likhulume kahle moya engcwele esithemba ukuthi liyofika empilweni zabo, lufeze umsebenzi. Usho njalo wena ezwini lakho umprofeti uIsaya wathi izwi lakho libuyele emuva lilambatha, wathi libuyele emuva lingakawufezi umsebenzi. Ngamanye amezwi base silithumile phezu kwenyama yomuntu, lifike bese liyasebenza, bese liyawufeza umsebenzi. Siyathemba sikutshale namhlanje, kusasa siyovuna egameni lakhe elinamandla, egameni lakhe eliphilayo. Sikhulekela the devoted to ministry, sikhulekela the devoted to God ministry, bandla lonke ngokuhlukahlukana egameni lakhe eliphilayo, egameni lakhe elinamandla. Amen and amen.